Sinibutile nibabukeli ukuthi ingabe nibona ukuthi ngiliphi lamaqembu lelitawuphuma nesikhuni sivutha. Ayadlula iPirates yadlula 3-0 yethu ayikakiwa twisa iPirates ku-Orlando Stadium yayazi iChirnayo ayeye ephefeni ayeye iKaizer Chiefs iyazidlulela lekusasa vele bazoyithatha kancane kade beyibona inenkinga kodwa iyadlula kusasa. Umdlalo uzobunzima kakhulu lowo kodwa iKaizer Chiefs ngendlela esefomini ngayo lezi nsuku ingakwahlulwa imidlalo emihlanu ilandelana ngethemba sokwazi ukuhamba naleyo umqiqo. Game yakusasa nje akubuzwa ukuthi iKaizer Chiefs iyadlula futhi ngo-3-1 ngoba yabafana bayakhombisa ukuthi manje babuya ngempela babuya ngenkani. Awe mabheka kwenze njani sesiqama gebhula zagebhula umhlaba kamasipala zingathonywanga esecaca isasi kuba Orlando Pirates iyawina. Shasa lokusako ngithi mina kuyoqhuma Nhlavanye ezinye ziyofeketha liyoduma limthathako limbeke lapha emsamo ngithi wamemeza uHezekiah ethi Mathambo hlanganani ngibona ukuthi liqembu leOrlando Pirates ngilokele litawuphumelela ngani ngoba kwanyalo lidlala kahle kakhulu kuneKaizer Chiefs. Mina ngikhosi impela lokuqina kodwa ngendlela iChiefs edlala ngakhona angiyiboni isha iPirates into engiyibhekile kusaza ngibheka idraw kodwa ngoba phela idabi bonke abafana bayimisela badinga imotivation. Isifiso sami esikhulu ukubona iKaizer Chiefs ibuyisela induku iwina noma ngabe u4-0 ke noma u3-0.